gatano masasu mavika tulika mondani dhini wa kilungu cha wimi wegitumi va mitamboni za Adhiani FM wasa witumina witundukia kila mwana mwithikisia nimela toile otwaisia nini ma yegitumi nimekututetia nema inioteteza kwezi kila kiokwati kilungu umanewa na kweta kwa kuni Javis Kimoyo wanzio kana mwana wa umundi nienda udhocha mweni witu mwana wa umundi nikenda mboto kedia na aitoya ende kula umite mwana wa umundi. Yes, ni asante sana Javis. Kwa mazitoni tawa Felix Kioko, agronomist kana mutaalamu wa mambo makoneti wemi. Numete areas ya nzio kalamba zawe. Yes. Na mudhano umundi nego ndi mbelazia kana bwena tueleze mwimi maondo ama koneti wemi wa fixes. Kabisa. Kala katunda kakwenda kwetha ke moyo muno na mukambo kwenda okaima muno. Yes. Kwa tueleze yo ni ata twailo twaisa ni menu ya fix. Yes. Javis, etunda mutundo weta wa pix. Ndi Andrezi aimima kwa ene ndo matapia kana maile kwekane kilimo biashara. Lakini tikwema kwema to. Tuwe kindu kita wa kilimo biashara kana agri business. Na kwa kitu mikeu twina mutundo weta wa pix. Ula wengo ni sia NND. Muti utona ku change ukatwika billionaire. Utana ina pesa. Yes. Mutunda uweta wa pix ni mutunda wela isi kwema na ni mutunda wepina kwema. Utena information ndianu kuuzundo wa ile kwekana nawo. Yes. Na niki muhimi aime fix na ndakai mbemba ndakai mumiongi ndakai dimbui niki. Okay. Yeah. For example, to base our argument na fruit trees. Kana metunda. Ne kwati aingi ni masungwa makati kwa makai mapixi na makai maembe. You advantage ya kwema pixi. Kote kwema maembe ne kana pixi kendo chambe they are highly perishable. Yembe la mina upika la mina kwewa nenda wale udisposewa eka uite anetuka ya wewa ningite. Lakini pixi tofauti na keu pixi ni twana kuweka la mondani kwelungu ya mwayo kupika myeile leo ya soko. Yeah. Na wasisi ndini wa kila nema na kila wimi wa fixes. Yes. Pena undu muimi kwa ngeleka muimi utaisa kwema fixi na no kwenda kwema we aile ambia kwa. Yes. Na ile pia ikati nikenda mbili ni menu ya fix. Yeah. Undu wa fixi not alaisi oto unaweta. Kwa mwethukizia webao kwenda kwema pixi. Ndo we laisi. Ukeza na kutelema kana kwendea na wia wakulika katika venture ya pixi. Mwemi ona ndo need kwendea na mete mingi. Panda mete 500. Nye yunde Andrezi aimima kwa ni Andrezi ya tani example. Nye mwene Felix ni na mete 500 na mwanza. Lakini ndi mbesa ndakwata kuba mete nesu yakwa. Isu ni mete to na unenga over 1.5 tons sia pixi. Na yuo assume pixi kilo kimo itasitingia. Isu ni mbesa zina Javis. Mbesa zio. Mbesa zio. Mbesa zio. Wo tukasema wemo wa pixi wazi ando ala mapande mete mingi ni mama ile ni upanda pixi ayi mete ya ku 50 ne ku ya neti kukwata pesa kuma pixi. Yes. Sema mimi no kulia utono mana kana chawe no bandi de fixi na ndo bandi de sungwa ndo bandi de mutimu hata. How do you know? Okay. Yeah. Tisongea kule leo. Masungwa pixi maniola sandara kana tangerines. Isune varieties. Sia citrus. Kanela de meta amba mesungwa. Mba mesungwa. Yuni kendo mane kana muti waku ne wa pixi. Actually kendo chambe mwe wa musungwa kana wa pixi kana wa citrus wale ne kwika. Kendo chambe aile ne kwamba wanda mutima. Mutima ne wale yakite ya root stock kana mother plant ya muti. No kenda uwele bandu bepindena no kenda we mwene o decide no wenda sungwa ye wenda pixi wenda maniola kana wenda variety ya sungwa. So tisungea kule yako wa mino banda mutimu wako wenda au kama anda muti well established pixi orange isiaite ukaumya mbeuba pixi ne badiko insert kote advisable wenda ka fixi zikama izimeka nitu kana personally nene discourage yako panda muti grafted kwa itumi
yo na ba muti grafted ne when they are when probability nene ya kwa rwa mo tange kwegwa ni maya cia mite yo thina ndana mite yo ne kuthingwa skills mite yo ne ati niende ana kwenda ya bandi we they grafted sawa kila kingi muti wa mina upanda muti upanda mutimo no kenda wese graft muti usini wa adapt ya meto kipyo kwa climate chako chacha pala wa bana muti usiwa kuangeleka na Jafis ni wa Sultan kuiro ni Kalamba climate cha Kalamba na Sultan ni tofauti so wapanda mutimo being an indigenous citrus variety mutimo ni wana na ciana nguko ya kisenzi ela wega cia bae mundani na spixi ni miana na ciana nguko ya grade tiza sawa kube bandu nguko ya grade ita survive lakini nguko ya kisenzi nde bandu ita survive yani timo yo yes ko etimo panda mutimo ngera wezende yani wa amba ku climate ngera weza ikia sion ya kuya pixi ngiro shoot temo yes asandi na pe mabina maingi kiuna ukuja ni kwithia mabina maingi no kwenda kuona imi mayasa kana ne manaindi manaba wa fixi mbeo cia fixi ko sokoni na mundu ananyithia na ila yambie kwa mbio cia kwithia maybe ni sungwa kana ni timo ese ni sambo batosu na ndini wa kila wemi ni ukaokethia yue ni fix ni sino no kanwa graft no welise muimi ni atoto no graft kana ni andu uto no bandika ukakwatanya itimo na ka fix kau ni atakana kwitha na experts ma ukwatanya i fix iso ekolwezio bwana Jafis yes mutimo waku wa mina obanda ba wendi actually ekana mbiye ba mutimo waku pe na thela be mawale ni kwenza na weze ndia wa banda mutimo waku ila ideal hall landing nini advice ya ni ma kwa menze ima minimum depth ya 2 feet by 2 feet by 2 feet ima ya kuyenda the cubic 2 feet that's sawa kwa mimi no banda mote uzwa lo banda mote we na tase 1.5 feet to 3 feet that's sawa mote uzwa ile uwe ya buka hapo gina ipinda ile okeza endia when 2 feet above the ground level to what yani above the ground level yes yana weze endia ni what in ela desirable height yani wele kwitha utanisi atajui banda wa mundani good citrus kana mote wa pixi bearing in mind kana one mote long term investment yes. Ni mote kwenda spacing mote wa pixi wenda spacing ya 7 meters by 7 meters square 7 meters kuma mote omwe kutiolonge na 7 meters kuma line omwe kutiolonge ya mote uzu ukenda wena uwezo wa kuonanga more than 400 kgs at the age of 7 years na mote uzu unengete 400 kgs mote uzu utete kilo na yana kilo kemwe na yana kilo maana na mote wa ile unenga pesa na ro mbeza nziobi asandi mwithiki sini kwa jagana wende na ukwato kindu ndino wa kilungi cha wemi weki tuva mitamboni za Adhiani FM ni kwitha mwithiki za matukoni atu ya sazi yetu agri business ela mwithiki sa wailo twaise bindane thi nikendo katete kaweta muimi ukayaka kwende yo twaise ni maji gitumbo ni mete kuteja na ni manja matosu kile bintu twende na okuyati mwithiki sa twati ndi na page ta Facebook ela ni Adhiani FM ifin wasa wito vina wito ina kulyo twekiyeba na mwithiki za nokwetha ndi wisonge wa ni mutaalamu wito maundu mawi muthanani wa omundi na ninone mabina maingi kuitwika kana kwe kundu fix sekanesa kwe kongwe sekanesa umana ata kana kwe kundu kweli kuteka fix ukamba ni uwitu kwe kundu utambo wana ni kwela tuyenda kamba maitu onde methi ukile kiyokwati upix katika mumea wonde ulopanda when ecological conditions ila siveva motives so pigs naturally ndete bandu pena ubyoku mwinge na bandu pena kigu kinge bandu pena ubyoku mwinge na kigu kinge bandu pena kigu kinge pena utatanishi ndo naende ya pe bandu pena ubyoku lakini kigu kigo pe bandu barona pena kigu kinge lakini ubyoku becha ndwebo lakini juke kama jebwe bandu pigs itaimika oitwe nema ya kisasa kila ya modern mundu lawe kundu dry parts sia dry areas for example nina client si Kibwezi Lower Makueni County hizo ni areas imwe katika areas ila si experience ya a lot of high temperatures yes but pixies are doing best there under boreholes under irrigation at the river Hati ni tumeka muno
kumithia betezu kesendia ne kaneza kila kenge mwemi ola we kundu kotitu na Javis neze guthitu tugende na thina sua opio mwingi wenda andu endeka nondo wakuwete test musama you amina maundu langi yonde maile ukanesa lakini test leo kukaenda mosa wakafix lakini nondo Felix yepa nduke sote elema pena foliars kana fertilizers na supplement ya madini tumeta potassium na wezethia itunda ya gunenda na ilache sita desirable fruit characteristics imwe yasio test kwa kuna foliars hizo sina high potassium matunda yako definitely yanakuwa matamu kabisa. Asante. Na ndini wa tuma banda ni tuma kulaji kanesa na yutoke ba ndini wa isusieta yu disease and control ila soka okethia ka fix nika nona wale to nesa ila ya kunizi kwanza wiki ta masabu nesa okethia kweli wesa kila kintu chothe jokete nesa ni hata muhimu utona kuikithia kana mutunda wake wa fix niwe kanesa aibe ndo nene na za Javis wewe wa pixie wela isikyo kwema lakini pia webina byo kwema wenda utena concept IT lazima okekala zasio nde yona mendudu mondane kwako peke ndo kita regular disease management na regular pest management abeke ndo kita scouting farm scouting kwekala wetembea mondane kwako ukajene chao kitona ndaki family chao mmea yako so pena medudu muno mutunda wa pixie wakia wale medudu teno pe skills alade meta ama kwao pe medudu ngete meta millibugs kana masovi ala muno ni makota complain muno makwatanga ama embe makakwatanga matomo ko mapapai asa momeo ma white mena vya aya pe masamo teno to medudu toke tweta wa aphids twete lao wenzo yumo waingia toke kumbila plato ngene to drips na red spider mites sindu isio ande ni manageable and regular spraying ya dawa wambetekelja ne ukweta just okethia obo ku manage medudu tezu sucking pests ila na weta ta scales mealybugs drips miners sindu isu tukuna ndawa leta utaweta masito ndio na kuna ndawa zina tozi zina both systemic and contact mode of action sawa yes asante mwidhikiza nimetamboni za AVN-FM hawasa wito inaito na tuende kuegelea kana ile mwidhikiza no wakwata kila cha iliti mitamboni za AVN-FM wasa wito vinawito ndino wa ni menu pena kila kindu kisio no igo yitu ya yani oyu akamba maende na kugile ni we fix maende na kugile ni we wa fix pena challenges mwemi okomo to no komana na sio kana okomana na sio kila kindu kisio cho ndo lazima pena challenges what are some of the challenges ila mwemi to no komana na sio alikandi no we wa fixes yes kindu cho ndekisio lazima uzendi akina madena ona Biblia yazia motola wena nyo wena matunda no wewe kara wewe kugama pia sasa ndo pixie nikamote kaseo nikamote kaseo no ngina weze ende akena challenges lazio kazumbwa kwangeleka nyo ene wetie tina wita wandana na nawe tati nonge wita wa skills atoe na ndrezima ndo ma skills tina wandana no wau uka kuma mutangani kana ebina dela Javis wa madam pixie yaku ebindolo kwa management practices ta pruning wolwa kana muti no weka aho kitauta mundu ila wa kwatu ai kitau wenda oka mandanda woke zaidi ne wekara ne wa itane kenda pathogens yake ulika same promote wa gwa pixie wa neka pruning ne wa lot disinfect kitauisu ne wa logo na ndawa na copper based fungicides tizazawa kila kinge pe wa wonge weta wa ndongo ukwata ato tu utona utina ato tunda na matu black spots with yellow concentric grains ka spot ka black ke lingi lone ka chelenge ka chao ka yellow yeto ndongo kana citrus kanga isu ya minoli ka muondane yeto no chavu wa muonda wakuo the way sia iteneza ugeza ndi anduta ndo nota kindu ka minoti ne tundo za ndi tunda yu api kwa kiwo kendi ona watu ungeza ndi na kiwo twe challenge mweke kwata muhimu wa fix pixie pena challenge zingi kila genge mwemo wa pixie ne wale pixie no ni long term investment the long term investment within than
high initial cost of production within that lango kuno ngina weyomeze mwemi uwe mutimu waku uwe muti waku weyomeze wetajike mubuko yes mubuko lakini ibinda ila muti waku kwa upicha 2 years yes no abanda mutimu waku 2.5 years wa mwa bana muti waku wenda urona kuenjoy mwemi wapa ndorona kuenjoy wenda wambea kutonga returns ila pesa zia kura umazia waena bina ikasio ka okeza ndio na wolu kana pembeza warumia yes na maundu ne masoko nata nundu aimyingi wewe mayasi ya soko pena thina thank you you Javis nyendo na kwazia kana matunda ma pixi maika asia to kitumi yake pixi ne tunda ombe wa mina kweyo wende ya wenda ikala wetiti naturally for your information pixi to asiane ya high class people sasa ma leo ama bayo uno ito underrate ya pixi by the way kwa mondani aya kila kingi time ma pixi ogeta na initiative ya cooperative ya urudete ngwada ni sai cooperative agwele ito na cooperative yende katika initial stages ile kuenda yetu tunaanza kuendea una pixi tunaanza katika export market so ndio kuona tena wa pixi tunaanza enda na tena wa market kila kinge kitu na tuma matona kuanzia pixi ile ATS soko pixi ndio hizo kwa search ndio adima miondani kalamba kila mtu anapenda pixi wewe ndio mngali sionje ba nisio kwa regardless to prices nini still demand yecho yolo yebo kumaanisha na pixi demand yao ikala yecho yebo na market ya pixi ne affect ya wane environmental changes for example ona season ino kuna uimbu na mpinge na kwenda na prolonged coldness ozende ya desire kana demand ya matunda kuota oninondo zote tuko taota mundu ndekuga agendo ya matunda so ozende ya demand imepungua lakini nenge pixi aita white cost maybe itawe muhimi wa fix na towithi yetu itwaisa muhimi wa fix pena either undu mwitha mwenda serikali pe undu ukona serikali ya ile kwika nikendeka tete cia imi ma fix nikeno ketha ne matete kanga serikali kete ya netu tete cia ka ila itawa value addition katika pixi si yani ukianzia pixi ya umamu ndani peke ndo kilaga ile utikaseupya ukaisaidia at least ai minima mandaka na matunda mo ne raw products si a certain product with ya veganism pixi nikalaga na demand ono pixi ya bete na demand yoyu ikongela ngo ngitosu unua pixi weka moyo ne weka moyo pyo serikali isizionzia mandolo etona ku add value yes kwa pixi asandi mwithikisia nindi no kilungu cha wemwe ketumi ba mitamboni za ATN FM wase witu binaitwa na mudhani wa umundi ne kuatie mutaalamu wa maundu ma wemwe wa fix ila mwithikiza ni tunda ni musungwa ndo naweta musungwa musimeka nyena pe undu we gondo wali wene mutaalamu undu weka na wena gwa abandu mwitimo ukazimeka nya bandu zimeka na gwa na pe undu mwithikisa zimeka na wetekela mundu zimeka na sa yes mutimo ku graft mutimo ko yoko Javis kwene ndio wata mutaalamu okay akwekio grafting miteta I imagine waze neza we careful uketa mutaalamu okay ku graft ya miti yani kusikania pixi ndo mwena kunenga kana ndo konke yes nata you speak ala yata okay ju kuelezea nekutana eleze diwe kwa eleze hizi oka ketane pixi ya le mutimo waku wa ni la height ya grafting height ya grafting na how many meters 2 feet minimum height ya 2 feet from the ground level te from hall level te ba wa bandie from ground level minimum height nef 2 feet from the ground level akila kingine ne advocate I maka graft at belt height katika ground level isn't 3 feet yeah kwa huu mode wa kuamina kwa in that height grafting procedure grafting technique ika wao uka tema insertion T insertion T inverted T kalo T yonje na kabyo
yani wakati low no yatwa no yatwa no thogile cho thogile nguzi isu ona yu wati low no yatwa tiba yeye ulokwa ne ba katika yani you assume yine baji you get out la assume ne mute waku ambare tu ndoka interview na wewe lokatile ukaudile ka T insertion pa udile engoze sawa wa minoti lo pasa kabyoka udila na ko okilengale kwesu ngale kwenwengi ila no kuno kwa nene no na mwidhikiza ni wene yes enda kwa mute waku ulawoza mbewe ya ulawona usiane za pure pigs yes mbewe za katika mute mother plant wena uwezo wa kusianeza ila sawa woza nini mbeu katika mute wenoko mute woko ukatilaka nini ukatilaka but you ne watia oluona alignment ya matuma kana okabwa wa pixie oluona amatuma umete benda na alignment ya matuma niko okasisi eto ndai kwarane na kahai kana ka band ila sawa adro na kwenda te expect ko ke kushoot in future yes oka identify okalito kamwe okakati lone saka kwarane acho kakwarane netu kakwarane netu aya wamina wakaumya wetileto yaku maika insert katika acho kala katika kuti lewa amoteni elati yaku yes wamina kweka practices lakini benda na identification ya band umanda kamachua tweak ukasaidia rosa ndo ilela na kaibwa new branches rosa hii namba ukoma sio ngire kwambia enda na dalili ya 10 metho ya wamina gumya ukoka insert ba kala aluma rosa ndi etangu ya nylon kala nylon tatuto ya wasukali tena tuto poly ni to enabio transparent ulingeneza ka insertion kaune sawe saidia paepeta kigo ikalo 3 weeks to 1 month opingwa ndio bae ndabana ba umela mato tasya wikile wemina wikile woneka pakakane kaunya kami na ushuti kalito kwa ukapaa utile bayolo paolo diluga utile bayolo rutila ka tambele okwara nondo ne risk ni weki ana kale maika mabara nondo weze ndo anaenda uta na identify mpesa na kiuni kimwe kitumia time ingi meteo ya nangani kwethangi amwe alama mangraphs ya matilabwa matilabwa nenda ne advise ya ne advocate ya ruka ka side grafting undo kera wezenda mute waku ni wegara ni waende wende na kuyana okani ruka ende na ukaenda na ko companionship ende na kuika asante naindi niona katika zito basi asemba ndisi utomane waku wa muthia kwa mwimi wa fix kana mundu we bandu ne kwenda kwambia mwimi wa fix no we bamuthani wa omundi va mitamboni ya Adhiani FM otondo nasia mwimi wako we pa ukwenda upanda pixie ndukwezenda na kiyoyo kana wezenda na wiya wa kwenda ulika katika pixie farming ema pixie nondo usune muti agele pixie nemeta meata retirement plan Jarvis ba elawo busy ne ba welenda na ka project kago wezeka ka uteke care in the logenda nyaka ya zonga yes pixie ni one of the retirement plans lando ba elenda mena sio ko muti wa pixie is one of my best of my unikane muti umwe kati wa metela na ile ku advice mwemi wawa kelenda ne wapanda na ndaka sonoka semake urumani uto no fix miaka yana fix wa mina ugraft na height ila na kuya fix ne kunanga garantia more than 30 years we are facing it 30 years nengi yumusi yupala numete kwena mete ya 1970s kwena mete ya 1970s zini kedanye ni wa 99 na miaka 29 na mete sino esi amba kwa monde azandi thank you akila kinge I money follow katika mtandao wako wa Facebook at Felix Kioko nebune ne someta sia in life kwa ya itwa soma sawa na ndio tumanonge ne kumapongeza followers ya wanondo si nizo tumerene bikapa une asante thank you mwedikisi na ndi ne kwaje kana no wa token mudhani wa omundi ndini wa kilungu cha wemi
wiki muthani wa umuthi vala mwithikisa muthani wa umuthi ni twaimane mesu mwithikisa ya Pix endea na kusoma endea na kugala mwithikisa ya taalamu ende na